Dostlar, bir uylasan maşina şep nerseyin olayım mı? Tik mine maşina tığılışında. Yolda maşinalar көп жиылған жерде ұзақ өйтіп шират күтіп отыру бір қызықты ойлайды. Аны міне сіз яратып бүкі деп атайсыз. Мен машина тығылышы дейерін. Мыннан машина, тігіннен машина жиылалар, бір орынға тығылалар. Һәм бір қайда кете алмайлар. Міне шулсы өзектілерге өтейінді. Кеше міне машинада ішке барайым деген едім. Анда отыруларымны білсәгіз. Бірер сағат кешке соңға қалғанмындыр. Жеугіне барған бұлсам деген болам. Өзім біле сөйлесем, өзімді сөгем. Шу уақытта меңа Қытайдан достым панды шалтырады. Менде машина дей, сен нәрсе дей. Бізде бүтін кіші сәпиттәгіне желдіреді. Біз ауылда малайлар өскенде шылай сәпит деп әйтірге жаратайық. Велосипед дұрысы, достарым. Міне шул велосипедтағына ішке желдіреміз дей, бүтін кіші сәпитте жүреді. Мен ойлап қойдым да, нәрсе? Әлі, мен де кемме деймін? Бүгін ішке сәпитте келдім. Малай, сәпитте желдіресің. Кішілеріні, машиналар тығылышта шират күтіп отырған уақытта оларны желдіріп күні өтіп кетесің, битке іскен жел, аның рәхәті, аның назлары. Шәшлер көресің, шәшлерім нешік өзгәріп кеттім. Өзгәрген мі? Мен бит ғали мұ бейш? Білмейміз білеміз, жер жүзіндегі бүтін хайуан өсімліктерінің тілін аңлайым. Сәпит дегеннен, ол да бит транспорт түріне кірі. Андай транспорт болуы бик шәбейді ол. Айдағыз бір видео қарайық. Велосипед, машина, автобус, троллейбус, поезд, күйме, ұшқыш. Бұларның барысында біз бір сөз білән транспорт деп атайбыз. Қойдан хәрәкәт итүенә қарап, транспорт берничә төргә бүленә. Велосипед, мотоцикл, машина, автобус, троллейбус, трамвай һәм поезд җир өстеннән йөри. Алар җир өсте транспорты. Метро безне җир астыннан йөртә. Ул җир асты транспорты. Диңгез елгаларда кемәләр, катерлар, теплоходлар һәм кораблар йөзеп йөри. Алар су транспорты. Һавада очкычлар, вертолетлар оча. Без аларны һава транспорты дип атыйбыз. Хәтта ерак космоска оча торган ракеталар, космик кораблар да бар. Алар космик транспорт. Транспорт безнең тормышыбызны уңайлырак итә. Машина, автобус, троллейбус, поезд, очкышка утырып без төрле җирләргә барабыз. Транспортта утырган кеше пассажир, пассажирларны йөртүче машиналар пассажир транспорты дип атала. Йөк машинасы безгә авыр йөкләрне бер урыннан икенче урынга ташырга булыша. Ул йөк транспорты. Күтәрү краны һәм экскаватор бийек биналар төзегәндә кулланыла. Без аларны тизелеш транспорты дип атыйбыз. Трактор язын җир сөрә, комбайн көзен игеннәрне урып җыя. Бу машиналар авыл хуҗалыгы транспорты дип атала. Әле тагын махсус транспорт та бар. Ашыгыч ярдәм машинасы кешеләргә тиз арада медицина ярдәме күрсәтүче табибларны йөртә. Янгын чыкса, янгын сүндерү машинасы ярдәмгә килә. Полиция машинасы безне явызлардан яклый, или безнең иминлеген саклый. Достым, син беләсеңме? Көпчәкләр һәм төгәрмәчләр уйлап табылганчы кешеләр хайваннарга атланып йөргән. Кайбер илләрдә әле бүген дә шундый үзенчәлекле транспорт чараларын очратырга мөмкин. Мин моны беләм. Минем үземнең дә атка атланып йөргәнем бар дисеңме? Әмма Иорданиядә ишәккә утырып сәяхәт итәргә мөмкин. Көньяк Африкада тәвә кошына атланып йөрү гадәти хәл. Мисыр чүлләрен үткәндә озын аяклы һәм өссегә чыдамлы иң яхшысы. Һиндстанда зур һәм көчле филгә, Финляндиядә буланнар, Камчаткада этләр җигелгән чанага утырып йөриләр.
Қызық келіп шыға бітәлі бұл. Тәуә құшы, фил, дүе. Біздің жоқта бейт, бұл хайуанлар яшамай. Яшаса да енді бірін сәрін гіне, олай экскурсия үшін гіне қолланалар. Транспорт үшін. Транспорт үшін. Көршілерде бұзау қәтлік әт бар. Тек ята бір айбірді әшләмей, ертеге шуңа атланып ішке келемәлі. Түшләсә, бұзау қәтлік бейдіміз, бұзау түшләп. Жарар, шулай да ішләп қарайын.